Izuven! Stefani, zašto se ne igrati napolju? Pa, Stingy je dobio novu loptu, ali ne želi da je dijeli sa nama. Maja! I Pixa želi igrati fudbal, ali je jedino na svom kompjuteru. Wow, odakle je ovdje? Evo ti. A Ziggy drijema poslije doručka kako bio hladnije za ručak, zamisli. Niko se ne igra napolju. Pa to je užasno. Ali znam ko može pomoći. Čekaj ovdje. Da. Uvijek mogu računati na Sportakusa. Treba mi tvoja pomoć, gradonačelnik. Ovo je sigurno važno. Krećem. Gospodine Milforde, u čemu je problem? Poplava? Ne. Požar? Ne. Zemljotres? Ne. Oluja? Ne. Zapravo niko se ne želi igrati napolju. Šta? To je strašno. U pravu ste. Niko se ne igra napolju. Sjećaš li se kako si im prošle godine pokazao kako se igra bejsbol, pa su svi željeli probati? Možda bi ih ove godine mogao zainteresovati za fudbal. Recimo, Stefani voli fudbal. Pa, znam jedan sjajan potez. Odlično! Znao sam da mogu računati na tebe, Sportakuse. Kreni sa mnom. Ovuda, Sportakuse. Sportakuse, ovim proglašavam da je dan sportskog spektakla danas. Tada! Bolje bi bilo da odem vježbati taj potez. Ne želim razočarati Stefani ili nekog drugog. Da nema tog ni za šta dobrog, velikodušnog, strašnog, zdravog šarlatana. Svi bi i dalje bili lijeni u Lazy Townu. S, P, O, R, spor? Ne. To je sportski
spektakl, sportski spektakl, pa to je danas. To je bio moj omiljeni dan prije nego što je Sportakus došao u grad. Tada su svi podvizi bili takmičenje u jedenju pite ili ronjenje u čokoladnom sirupu. To su bili dani, ali nema veze. Uskoro će gradski heroj postati gradska nula. Zahvaljujući mom novom briljantnom izumu. Izluđivač stopala 6000. Tako si divan, moj dragocjeni izume. Opa cupa, opa cupa. Sportakos je rupa. Opa cupa, opa cupa. Vrijeme je za maskiranje. Zastarjelo. Svemirsko. Bebasto. Previše dobro. Završeno. Hoće li sad? Pa koliko je sati? 10 sekundi kasnije od prošlog puta kad si pitao. Izvini, ne mogu začekati da vidim novu Spartakusovu vježbu. Da li je vrijeme? Je li sad? Ne! Pa znači svake godine Spartakus izvodi tu specijalnu vježbu, jeli? Tačno, na dan sportskog spektakla. Da, a kao prošle godine urađuje nevjerovatnu vježbu, izgledalo je ovako. Plam, plam, zum, zam, zum. Samo što on nije pao na lice. To je gradonačelnik, ha? Dame i Prebacujem na gospodo, TV. dan sportskog spektakla počinje sada. Sportakus će izvesti nevjerovatan fudbalski Jel trik. to znači? Vrijeme je! Super, wow. Dobro sam. I još jednom. Spreman sam. Dobar dan, zovem se Rob Sljepčević, putujući trgovac. Izvinite, ali žurim. Da li si ikada pomislio da su ti cipele propale? Recimo, dakle, da li su ti cipele prljave, platnjave, propale? Da li si ikada pomislio, da li? Ne. A sad, da li si ikada pomislio da su ti cipele propale, prljave i blatnjave? Hej, pokušavam pomoći. Pa dobro, dopusti da ti očistim cipele. Sa mojim čistačem cipela 6000. Cipele, molim. Odoše stare cipele. Ali to su nove specijalne. Evo ih. Hvala. Sa srećom. Treba će ti. Zbogom cipele. Zbogom Spartakuse. Spartakuse! Zdravo, Stefani. Ja tako sam uzbuđena. Svi pričaju o tom velikom triku koji ćeš izvesti. To je baš uzbudljivo. Znam. Jesi nervozan? Malo.
Znaš, nekad kad želiš uraditi nešto i to veoma dobro, osjetiš leptiriće u stomaku. Znaš. Ja znam da ćeš biti sjajan. Hvala, Stefani. Neću te iznevjeriti. Hajde! Dobro došli na dan sportskog spektakla. I molim vas pozdravite našeg divnog gradskog heroja, Sportakusa. Naprijed, Spartakuse! Kakav ćeš nevjerovatan trik izvesti sa fudbalskom loptom? Brz okret i udarac. A, Brzi okret i udarac, da. Da, piksele, bubnjeve, molim. Ne takve bubnjeve. Ne. Doboš, molim. Molim vas još jednom. A važi. jedno čekam da vidim izvođenje. Aha. Šta? Čemu je problem? O, ne!